podporo Ukrajini se je ob vseh zahodnih politikih vključil tudi sam Terminator. Rusom je poslal prav posebno video sporočilo in si kar mislim, kako je prestrašil Putina. You see, Ukraine did not start this war. Neither did nationalists or Nazis. Those in power in the Kremlin started this war. This is not the Russian people's war. No. A nič hasta la vista, baby. Pa I'll be back. Očitno je tudi veliki Arnold na stara leta postal pravljičar. Kaj se je zgodilo z mojim Terminatorjem? Malo. Tam pismo se je postaralo, se ni? Sem mislil, da Rostfraj ne rjavi. V glavnem, k sreči v Ukrajini obstajajo ljudje, ki znajo precej boljš prestrašiti ruske vojake. Вижу по камерах, что врываются, во двор русские. 3 человека вроде. Да, 3 человека. 4-й стоял на улице. Кричали сперва, мужчина выходит с поднятыми руками. Мы оттуда с дома с женой вышли и, сказали лежать. Потом на жену наставили автомат, что типа, чтобы телефоны отдать. Жена сказала через мой труп только. A ste slišali? Ko se dela? Odbite in so šli. To je babi Terminator. Medtem pa kremeljski vladar išče načine, kako bi ublažil posledice evropskih in ameriških sankcij. Ker so mu vzeli finale Lige prvakov, se je odločil na stadionu nastopiti. Ker sam. Dajmo pogledati. Именно в этом цель. И здесь, вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. Kot smo videli, je bil stadion razprodan. Ampak menda predvsem zato, ker je bilo vabilo na njegov nastop ena tistih ponudb, ki jih ne moreš zavrniti. Kupite vstopnico, če ne boste dobili nasmerna vozovnica za Sibirija. Očitno zna Putin tudi sam s seboj igrati. In zmagati. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.